Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkuko bisanzwe ni Ustaz Shaban, umenyereye mu biganiro bya Ongera Ubumenyi, aho tubagezaho amakuru ajyanye na Islam yizewe. Bityo hano tugiye kubagezaho zimwe mu nshamake z'abahujaji bahagurutse ku munsi w'ejo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu berekera ku mujyi wa Maka, aho bari bageze mu masaha y'ijoro. Turifuza no kubagezaho zimwe mu nshamake zaranze urugendo rwabo. Alhamdulillah, mu by'ukuri abahaji ubwo bageraga mu gihugu cya Saudi Arabia mu mujyi wa Jeddah, nuko byari byifashe, uko niko bakiriwe nk'abami. Alhamdulillah, ibintu n'umuyobozi wa Jamii ndetse n'abahujaji bacu bose byari uburyohe. Nyuma yaho rero baje kwakirwa na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda wo mu gihugu cya Saudi Arabia, aho yakiriye abahaji baturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yakiriye abahaji baturutse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akabifuriza kuzagira hijja nziza. Yagize n'umwanya wo kubagezaho zimwe mu mpanuro. By the laws of the year. Otherwise, children have a good heart. I would see Medina. Thank you so much. Saho gusa abahajeti bacu nabo bifuje kugirana ifoto na ambasaderi w'u Rwanda hara muri kira gihugu cya Saudi Arabia. Aje mu mutambagiro mutagatifu kugira ngo hani nyuma yo kubakira mu mujyi wa Jeddah. Nyuma yaho abahaji bacu bakiriwe nk'uko mubibona. Abahaji bamaze kujya mu mujyi wa Maka, ubwo bageraga kuri hoteli, ubu niko buryo bakiriwe. Mashallah, urabona ko ibintu byari byiza. Si byo gusa, abahaji bacu ubwo biteguraga kwerekeza ku musigiti bagiye gukora umra, akaba ari nacyo gikorwa cya mbere cya hijja yabo bagiye kugeraho. Mashallah, turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabaha ibyiza kandi bakabasha kugera ku byo bifuza. Allah niwe ushobora byose kandi ugena byose. Turamusaba ko yaduha ibyiza twese hamwe, cyuta byose akazaduha ijuru rya Firdaus. Iranga ku muhanda principal werekeza ku musigiti al-Haram, Masjid al-Haram. Nk'uko mubibona akazuba ni kose, ariko bidnillah ibintu ngira ngo biraza kugenda neza. Allahu akbar. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mureba rero ni itsinda ry'abahujaji b'Abanyarwanda ubu bagiye kwinjira muri Masjid al-Haram, batangire gukora tawafu inshallah. Nk'uko twari twabibatangarije rero, iyi niyo umra ya mbere bagiye gukora, aho bakigera muri Maka babanje kuruhukaho, noneho bagiye muri umra. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.